کامپانیا نیشتیمانیش بۆ ڕووبڕووبوونا تونتوتیژیا دژی ژنان دێ ناوا کۆچبەرن هەندرێ عێراقی و پەنابەرن سووری لە هەرێما کوردستانی کۆنگرەیەکە نیشتیمانی دەبن نابێت توانەسازی ژنان ji بۆ چارەسەرکردنا ئەسەوارن تەرۆرێ ئانگۆ شیانداریya ژنان بۆ چارەسەرکردنا ئەنجامن تەرۆرێ کۆنگرەیا نیشتیمانی یاکوژ ئالیە هێژمارە کرێخستنن سڤیل و ئالیên حکومی بە هاتە دارخستن دروشماوەیە سەرەکە ژن و ئاشتی و ئەولەکاریە واجبی کۆمەلگای مرۆڤایەتیە کە بچین بە دەنگ ئەو ئاوارانەوە هەوڵ بین بۆ ڕزگارکردنی ئەوەی کەماوە لە ژەردەستی داعش و بیناکردنەوەی ئەو خەڵکە کە تووشی ئەو کارە ساتانە بوون ئەمە بەشێکە لە پاراستنی ئاشتی و سەقامگیری نەکرد لە کوردستان لە هەموو ناوچەکە. ئارمانجا سەرەکەش vê کۆنگرەیە جیبجیکردنا بریارە ئەنجومەنە ئەولەکاریەیە یا هێژمار 1325 ku تایبەتە bi tundutûjiya seksî didemê şer û pevçûnên çekdarî de û behsa wêyekê dike ku dibêjin bi xwe beşdariyê di nehiştina akam û encamên terorê de bikin herwiha jin cihê xwe di navbendin standina biryarê de bigirin ev yek jî karekî hevbeş e di navbera dezgehên hikûmî û sazî û rêxistinên civaka sivîl de. Biryara 1325 piştî biryar hate dan Hikûmeta Herêma Kurdistanê Encûmenê Wezîran emrek derkir ke ev biryara temîm kir li ser hemû dezgahê mehniyet Hikûmeta Herêma Kurdistan ku cêbecê bikin. Wan Wizareta Navxwe bû ke gehişta me biryar yekser me rijneka berz pêkîna ji çend mudîr ameke bo mutabeakirin û cêbecêkirina biryara 1325. Heta ku biryara 1325 biçe serî pêwîst e dezgeh û rêxistinên girêdayî netewin yekbûyî û herwiha welatên dost û rêxistinên navdewletî yên nehikûmî jî piştgiriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di vê krîzê de bikin. Netewên yekbûyî hewl dide ku civaka navdewletî giringiyê bi vê krîzê bide. Weke hûn dizanin, niha hevpeymaniyeke navdewletî ji bo rûbirûbûna terorê heye ku armanc jê rizgarkirina navçeyên dibin destê terorîstan de û vegerandina xelkê wan navçeyan ji bo malên wan e. کۆنگرەیە توانەسازیya jinan ji bo çareserkirina ئەسەوارên terorê du rojan berdewam dike. Ev kongir di yekemîn salvegera karesata Şingalê de hate darxistin. Hin aliyan di nava kongreyê de daxwaz kirin ku sê heşt weka roja nehiştina tundutîjiya seksî li Iraqê werênas kirin. Kesayetî û aliyên ku di vî konferansî de beşdarin baş dizanin ku birina esewarên tîrorê û beşdarbûna jinan di birina van esewara de karekî esan nîne ji ber vê yekê daxwaz dikin ku civaka navdewletî jî bi erkê xwe rabê di aliyê van jinan de. Rengîn Şerro, Rûda û Hewlêr.